Zofa official channel clear tu zong zong te chibai le ve kule thupui pakhat na kal sual kan veem ziak tu David Silo ngilongai thlang tu na ya pui den aten champhai lama delete ko thanan ti mai an lu chua anin chap char dan galo clear ve a ngai tu ati thui hle mai pui den a kha mai chana nai set sota ring mangkhe ngin an han chal mia mia mai ania za mel ka mulova an mu mai le mu thel thlengin a soi khum ngama a soi tur ni lo chu enganga zona ring le deng khong po ni se angoi san makani kha enge mo zong tak chuan pui den a kha tranom takani delete ko san an thu le hla an mani bi chen na video an ne na tanga chuak ta te thu le hla thlenga en chuan an kal dan kha azan kal zia le phua chop zia alang reng maya a ko to pa chuan lam lian puya lal thu ti kha ni maya tu te tan po phua chop o yom thei thil vekani tla chop takin po lo chuak to laklo raw fu tuma wak ruai ho an man khoma ni bera harasa tak turani tia lang reng mai ko ran pa ngai tak po hi lali suwa local lok lo hian da zat na min hroina sat to lain an ni aya man mo hele ya van eden tundin tuma kal sol laklo ho phe hi chu muna anin bol dan ngai tua hian an nui ru ru fovin karing sualna ti puntura shillok hri leng vak vaka indo thu thang hrefo tura hria tir isua zui tu te tan hian hele ya khoware mo eden huan shul thuak tundin tumtlat hi bible kalna langsar takani chutianga bol kwal thei zeldin ti lo amen thum huk pui thei tu nei zel ho hian tharau chan chu an nei te meu thiang hlim hian azui arinom lo apa ngai zok hian le mana sailutara mithi kai tho tumte tui ti thlumte maksak zong reng renga rongbol tu ten an thut chil lai khan chung lam ram ri pel na sa rongbol tu kha dimlo baksakin ka ziaka anu loka sinot pro pastorin huai sen takin aron khak babba pani kha kha pastor ti turani ko ran phel hlawang tu te mo mai za wanga kal sual ti kan hriat rengte kan ma chon ngam thin lo hian kan ti sual ba ka sual kan vulian fo ania theologian te helama hian in sorbing teu a hnulama sailutar le android speaker chanchin chu soyangai thui talove nam dang ring lo tu te rui hlo wanga lungai te ta na ko hrana luan chhuat lukhian kan christianity percent pon hniam roi tu puchana polte delete ko hran le adang te an tamang lu chuanga ma an tharau nun hmangaya kan mizo puite tho ring tu ni hmasa voina kal swal le dervei tu pastor evangelist lu chuangam bible engtin nge soi biblical taka andin mun mai chana hrilfia kong dik zo tura lu chuangam pastor evangelist si mutur wang takani delete ko hran phei chu youtuber te bak lu chua thom hria turawang khom mai an sa khoin vonna kha apan dir diar khopa pastor pakhat tan po chunglam puina hmanga chin darbek ol samina lang ma se chu tiang hnu ma chu hria turawang hle thung amak sangna kha ngainom thlirin kan thlir thup ani ringo thi puiden ate thupai pontiam hian harpan te chia hian atuam mai mai ni pastor evangelist waisen chunglam tir kanwa mamo em o kanram mitlem te kal sual tamziak narama hian politics lama antia lom puchuak thoma kha bcm ko ran pastor pension ni se chu sarkara minister ani to mai thei ma se a pension hnu thlenga thu soina platform langsar chu ko ran huanga zelani khoi party office emo khoi campaign program emo ani ngai lo BCM pastor pension camping crusade seminar resource persona ko ranin rim taka ahman zui ai chuan active politics a inhmang zui an langsar zo ka NGO bela onlam nei sa tuya party politics rongka ya campaign ching hi presbyterian pastor pension to thatak taka hian kutzungtang thlia turam lo khopin ankal nia alangsar te veina po ko ran platform china zel ni na langa BCM pastor pension chen khatte ro ko ran huanga nil politics lama langsar taka zungkai hrelo an thanem zok mai thei
hei hian ramtan ra tha chua che em ti chu langchuak le mai tur ani tlipna heng kan pastor service to lo ko ran point active taka rongbol tur an ti to lo ten active politics a fit ma an lai nga hian ko ran member benga ti thlepa an party on lo lam ko ran hrai tu ten an mutleu vel mai mai ani puchana polte delete ko ran te hi kong dik zo turin an pathian thu zir chua mang hian veisela lu chua ngam sela ti chuan mi puin consultant phua chop engenge mo chairman an ni ve rup na hi akong tur ani ve lo ti sak lovin dam chunga thahnem ngai rong bol tu ti in pu chawa yangin an ma ni vuini thlengin ngai sangin kan thla liam nge yang thu pui pani na zan rei noi ziak tu David Silo Assam Rifle biakin kha mi pathum thu soitar lan ani to a palina tan pulal mon puya punte thu soi aron thang lea ngai dana siam thei taruak mai thu soi ma sa pathum MPCC president le AR ko hrondu pa thu soi kha ain phaman dun hlea pu pa te a thu hriat na hnar hi AR ko hrondu pa kha ni nge ari nom ko hrondu pa kha confit hlea a soi huaya soi nuama ti hmel hle boka ram hruai tu ama betu kha a audio record a kha chuan a pu mi alova ram hruai tu an ni na anga zadir na tong kam mang lova a tham lo melang reng riau bok ZPM spokesperson thu soyero kan da dal deu taberina langa party pakhat ayo zo tura thupuang tur chuan tongkam moi hoi hom oyom belchian dolin recharge ni to thinse aduam hle ani pumuan puya punte atira tanga ril ruwa zona luom chat kha aron soifia tariawa civil mi pakhat sarkar thil lawa governorin abedu che ti lai kha noi hian ka lo hre khopa konfi taka soi si kha khalai khan min kaptlat peka alo ni lo mel tariau tak taka ni hi loin hresa khalai ko san hruai tu ni bokta chu biakin ram chungchang athu phungin azot ve satlia po ngai thei ta bok tin ko hranu pa kha do ti sakdo chi ni si lova thu han war thiam tak ni na lang party office atan he hiani makta chu umon puya nen adin biak ngei thu hi do tani lo tia lang renga a in bengei te thu le hla khai khin viau po hian ZPM party office atana ne chu tum na emo soilan dun na emo an nei lo tia lang chianga he tiang ani reng la ya party office atan ti zonga darhak mai hi thilmak takani pumuan puyan mimal taka ama beina ti hi pomsak vek har sa hial zo ka ani na taka chuan party office atan ti lo thang chho hian party zo ko ran be chana ti hming chian na ronga kai lek zo ka ni klipna aming langberin athil to na soi chuak hi alo moma spokesperson ai khan soima sa sela afel thlup mai tur mimal thil taka akala wangin ama pulal mon puya punte ber hi duai na tong chuak tlaya apun nun na samhan viau zo ka ni chuti line tu emo mimal phone call vela wanga party hminga thu chua rup am lo le FIR criminal complaint ti vel a resect ta lo hi alomom hle bok ole khati chin kha kan ngai thla kho thei chu lo ni le ta a kan ngai dan te comment section lama kan da don nia a top thlenga i lo thlir awangin lom thu kan suye